Minister Rohang Arideng pen Harukhat Mira pen Kisung Hut Kerap Asai Kam Ahem Kimi Kangpu. Tumpring Vivekananda Kendra Vidyalaya Pan CM Rohang Hin pen Lak Kepadihina Kerap Kepajir. Chintong constituency umnem Pamparapen Serang Kacheleng PWD Tawar Kahinwajok Ahoyarat Kaningri. Kardom non-birtang tonpen Arjekta. Kanghong Padikrima P Vosik Pli Arni Harukhat Along Kikim Milapen Kisung Hut Mati Mik Johut Kilangasai Kamahem Kimi Vosik Pli Arni Hills Area Development and Minister Sumrong Hangpen Ingpusi Harukhat Aratapan Panong Pipon Tanglo. Assam Central Range DGP Bhaskar Jyoti Mahanta Kachitongdun Amailong Minister Rong Hangpen Kuti Isira Lak Phok Kebatangka pen Kimahem Ingpupon Lapen Tobar Pen Chenglok Kaching Thuramo Theklong OG Pusi Alang Lining J Harukhat MLA Joyram Ingling Karbi Anglong Autonomous Council a Principal Secretary Deputy Commissioner Pen Chenglok Kiton Kilang Kithikiding Atum Chitongdun Rinti Divisional Headquarter Bilakot Itialoke Dia Hoise Man Diputu Jilla Hodotai Hisabe Diput Ase আৰু আমাৰ বুকাজানত আছে এটা হাওৰাঘাট সাব ডিভিজন নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে গতিকে হাওৰাঘাট সাব ডিভিজন হাওৰাঘাটতে এইটো আমাৰ এই ফায়াৰ সাৰ্ভিস ষ্টেচনটো আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছো গতিকে এইটো আমি নতুনকৈ মুকলি কৰিছো আজি হাওৰাঘাট বাকি ৰাইজৰ বাবে শুভ দিন আৰু ভাল দিন এই ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত বিত্তীয় বৰ্ষত কিন্তু আমাৰ ৰাস্তা পদূলি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বিলাক আমি ভালকৈ কাম কাজ কৰি যাম আপোনালোকে দেখি পাব এবাৰ বহুত ভাল কাম হ'ব ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ৰাস্তা আমাৰ ইয়াত বেয়া হৈ আছে আৰু ব্লেক টপিং নহয় কিন্তু বহুত ৰাস্তা ভাল হ'ব কাৰ্বি আংলং জিলাত বুলি নহয় গোটেই অসমতে আমাৰ ৰাস্তা পদূলিৰ কাম কাজ বিলাক হ'ব West Karbi Anglong Akimi Tumpring Vivekananda Kendra Vidyalay Kapaching Thurjia Phanpura CM Ronghang Arideng pen Vosik Pli Arni Thanbang Atuma Phan Lak Kep Dihena Kerap Pajir Alang Lisarpi Karlitang Basa Piteron Pia Phan Kachiki Moja Phansila Swadihin Kerap Pusi School Project Development Committee pen Ningche Lak Kepacheka Dihin Principal Uttam Di Narnaware Lapet Arya Sanghoridengsi Pajir Pon Pusi Birta Longdun Normalam so por pandine parman birta mo ito paniksina. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি?
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihna mo pipothar bir talong bangthulo West Karbi Anglong Chinthong constituency arlo umnem pampara lapen serang angbong kacheleng PWD towar ki meme ajaw ahoy along ki do arat kisung chlolin asonsi manang lopusi khandoli pen katnis along birtanang pali PWD umbanai division do koga phita pini arni anta umnem pampara lapen serang kacheleng atowar avelang kinang soratowar kavya jaw hichi kulat kiduna phanata mathanang verlang keso kyun ek le dosita arnama phan kachiki penan parake atada bidita ave kisung charsilun nang koklo em rong pia batai kilik haisita ahoyara phan ke towar ave mia veta langle pasi ahoyarat akoi pipon District Mahila Morcha pen Wosik Pli Arni Difuluru Langso Rangsana Sarpo Auditorium Hall along BJP Kechengsi District Mahila Morcha Bangpho Mai Padu East Karbi Anglong District Mahila Morcha Bangpho Mai along Alui Sarpo Aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chetongdun Alang li Morcha Mai along District Kidon Angbong Karbi Anglong a District apan Kapaching Thurji apansi Kimang Pusi Alang Lininje BJP Amai Phu Mate EM Rotenteron EM Amor Singh Tisu State BJP Konchunbang Bobita Bora BJP East Karbi Anglong Mahila Morcha Amai Phi Lina Teronpi Dunmai Phi Sima Ronghang Pi Penchenglok Penan Songklemang Phatum Mayalong Chitongdun Karbi Prime Time Birta Bangila Pasikang Ron Boniglo Domi Thakme Kardom